Салом алейкум бардору 50 айфони хеле киноги хардагӣ бардор лайкора бизанед. Видеои нав мекунем бардор шумо дам я айфони хеле киноги бардор тамошо кунед бародаро. Ина марҳамат любой хе телефон дорем шаҳри Хурмотепа кӯчаи Бор магазини ака истемои бардор тамошо кунед. Инҷа коми телефон рехтаги бардор Текно дорем. Ина 1000 сом айфон 13 дорем бардор. Ина 1000 сом отпечаток экрана ина ёб бардор отпечаток экрана айфон 13 1000 сом айфон X дорем. Ина 2200 сом бардор тамошо кунед. Redmi 9 дорем ина 1000 сом пачка доставка без пула. Redmi 10 дорем ина 1200 сом. Redmi Note 11 Pro дорем ина 2400 сом оперативка 8. Шумо бардор телефон биёрем болоштум тани хеле ҳам мешава. Шаҳри Хурмотепа кӯчаи Бор магазини ака испона бардор лайкора бизанед бардор. TikTok ашум бенигар надорум ки қадастгирӣ мекунем марҳамат нараҳмат бардор. Ина тамошо кунед шаҳри Хурмотепа кӯчаи Бор магазини ака испона бардор. Шумо телефон алиш болоштум да бардор биед. Қирған бе алиши болоштум да бардор шаҳри ваъда шаҳр душанбе занг мезанед алиши да бардор қирған бе ба телефон гап намезанам алиши да кадо мехарин 25 шаҳр на вилоят хатон ашитон доставка бе пула бардор марҳамат бардор ма шумо чӣ гуфтанем да YouTube бардор TikTok да YouTube ба ҳарфои тоҷикӣ телефон тиҷа бизанем бардор да YouTube ба ҳарфои тоҷикӣ телефон тиҷа бизанем YouTube на бардор канал дорум TikTok сум қатъиян хел бардор надорам марҳамат бардор телефони бақват гирифтагим тамошо кунед марҳамат. Номеремон 907 89 18 18 семичка чоқо занг назанед.